Allah babau ikan kaki mengatasi tempe jauh garong dalam parimu ampusi wedai falasi sia ete durero baate falasi sia ete durero baate kapau dikanake kaimu nahwade tempe jauh dalam parimu ampusi wedai kurumpa falasi sia ete durero baate falasi sia ete durero baate sarung mekanari ay nanda ngarang may londora kapuari samawati kawarang mula undai deira jua umura metsiangi ala elira pek tatampo amu pahu kone ingin tangawamu pohu ala hari sarung mekone dadongo murima iwe kimu aman cawae iwangku kasihi ate hari siwe alanto ibu tadara eda dihira bakal tabai naro aman londo cilipu kongtu umah tembe jauh galong baik Allah babau dikandake kaimu nahwadi tempe jauh galong baik dalam parimu ampusi wedai kurumpa falasi sia ete durero baate falasi sia ete durero baate sarung mekanari ay nanda munarang may londora kapuari sabawati kawara mula undai devera jua umura metsiangi ala elira peka tatampo amu pahu kone ingin tangawamu pohu ala hari sarung mekone dadongo murima iwe kimu aman cawae iwangku kanci ate hari siwe alanto ipo dadara eda dihira bakal tabai naro aman londo cilipu kongtu umah tembe jauh galong baik Allah babau dikandake kaimu nahwadi
sia ete robaate palasi sia ete